laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ara inshallah musibbe julbe ngara e duty le tarjam hayrule sina en tolondiri heɗagol bayana mo oustad Muhammad Tayyib woni waɗande ɗo ara e mitoro Allah subhanahu wa ta'ala Allah nafi en bayano ara e bayano ko wonata ko tahta unwan at-tatarruf wa atharu sayyi fil mujtama ara e ko ɓe yewta en ɗo ko famirgol diina kan no boniri e battale ɗum ɗo e nder société o imma ka yowndiri e ka gandal taw ko jangiri façon fof ma ala karamoko ma feƴƴiɗagol karamokoɓɓe ma jangugol ha heɓa kañum yiide wonde yoɓe fettintino si faɗi ɗon piiji fof inchallah ɓe yewtata hen ɗo
haray inen toro Cheikh Abdallah ɓe ƴetta hen lalde ɗe wa kadalika onon nediraɓe ɓen ton haray onon kadi ndaara wawɓe windude o winda kala ko marno ko lalla ɗo inchallah haray bayanon ɓe waɗana hen mo e nder 50 minutes ha 1 heure de temps haray ɓe toro Allah subhanahu wa taala Allah longimɓe ko hawri e sawaba e ko yiɗi o yarni. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ala sahbihi al-kiram wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmin la maradda lahu min Allah. Amma ba'd. أيها الإخوة الكرام الآباء والأمهات والأساتذة الأجلاء أيها المشايخ الأئمة الدعاة الحضور الكريم أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تفضل الأخ أستاذنا الجليل الشيخ أحمد باق المقدم لهذه المحاضرة، فموضوعنا يدور حول الوسطية معنى ومضمونا حسب ما عبر الشيخ لهذه الخطورة التي بدأت تؤم هذه الأمة الإسلامية بما فيه من الغلو والتطرف. أنا رأيت أن نتحدث عن ديننا هذا وأن نعرف حقيقة الوسطية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم وموافقة بالكتاب والسنة ونافعة للأمة المحمدية. وأسأله جل شأنه أن يجعلكم أيها المستمعون الأعزاء الأحباء الأفاضل الأكارم أن يجعلكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alay musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawnde yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala o taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe Adama, nemiɗo en ɗiɗo nemaji mawɗi, arsikuɗo en wongol en julɓe. ɓawo ɗum eɗen juula e Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam omo jamɓe kisi woni muɗum nidiraɗo sabu yurmede wonande ɗe ɗo mofte. Alay ɓawde nduɗo salminago l'islam yottade mo no ɓe holliri noon kamɓe Ustad Ba, haray hande o yaasi men piiji hawniɗi ino feeñi e nder julɓe ɓen tigi, e tawata ɗi no tampini julɓe ɓen, no tampini mofte nelaɗo ɗen sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fayda hande lorre e tabbe e ɓittende e ande e maafa e bononna ko heɓi kon hakkude julɓe ɓen no mawni ɓuri ko woni yaasi julɓe ɓen. Jon noon tawa ɗum noon ko faamuji ɗi andan ɗon hoore mum ko yoggat e julɓe siɓɓe men ɗimmoɓe men e ko ɓe tewrata e ko ɓe jangata
ɓe yiya toon faamuuji go'o taa ko faamuuji ɗi anndanno hoore mon ɗi ɓe felliti wondema ko ɗin ɗo woni goonga ko ɗin ɗo woni sawaba tawa hidi pottondiri ɗi yiida ɗi yaada pes e ko wiyete diina l'islam kon e ko wiyete kon bi mana mofte nelaaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam tawa ɗum ɗon wontani ɗoni julɗu ɓen ande moolanaade kañum e nambara moolanaaɗo jooni noon ko sabu ɗum waɗi woni neeni ɗum e baaba ɗum ɗon fof ko ronkugol anndude ko honɗum wiyete kaado diina l'islam ko honɗum woni ka ko honɗum ka faana tentinima noon ɗeɗo mofte nelaaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ndeɗo finde nelaaɗo men finde sellunde nden ko wiyete kon aqidatu ahli sunna wal jamaa aqidatu ahli sunna wal jamaa ronkugal anndugo ko finde honde woni nden ko honɓe woni ɓen ko honno ɓe waɗi ko ɗum ɗo woni nene e baaba nambaraji e probléme ji koye biyoma al islamia o e tawde noon ko heewi kon e ɗin nambaraji ko hiita koko nelaaɗo meɗen muhammad sallah sallam annduno fii mum ko ɓe maakuno kadi kono tawaali ɓe ko waɗi noon nden fedde wiyeteende ahlu sunna wal jamaa nden ɗon nde lorrotaa diina kan nde tampintaa diina kan kono feddeeji go'o nodditiiɗi e nder diina l'islam kan ɗin feddeeji goɗɗi e majji ina wontani ko ɗin ɗo woni fitna woni albalaaw woni nambara e dow ummal islamia on ko ɗum wanno si rasul sa sallam maaki e diina alyahudankeeɓe ɓen feccitike pecce capanɗe jeeɗiɗi e go'o diina annasarankoɓe ɓen feccitike pecce capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ɓe maaki ka diina an ka feccito to pecce capanɗe jeeɗiɗi e tati ɓe maaki ɓe fof majje kadi kaka yiite ɗe suɗi sina fedde woɓɓe sahabaɓe nde tawno hani ko joomiraaɓe gande ko joomiraaɓe faama ko ɓennunooɓe ko hay si neɗɗo lanndike ɗum a peesay neɗɗo usaɗo lanndi so lanndike a peesay mo ɗon annda kiloji ɗo beesi sahabaɓe lanndaaki pecce majjude ɗen ko ɗe ko honɗe woni pecce majjude ɗen ɓay ko haala capanɗe jeeɗɗi haa yeeso toon ɓe lanndaaki fiiɗen ɓeyni nelaaɗo yon ko fedde honde woni fedde malaana ɓe maaki ko gon fedde nde yimɓe mum woni komi woni e mum ko min e sahabaɓe am ɓen ko ɗum waɗi feddeji heɓanɗi sahabaɓe konnguɗi bonɗi heɓani ɓe ellaaji ɓen hay ko ɓe wi kon hiɓe gonɗi nelaaɗo ɓe gonɗinaama ɓe faamaama sabu nelaaɗo on kanko toujours o waɗay taskiya e sahabaɓe o laɓɓinay o waɗay ɓe ka moƴƴi ɗo himo wawno wiwde ko kala wonɗo e ko mi woni e mum kon ɗon haray anndaama sahabaɓe ɓen tawaaka ngattan ɓe keroy hay probléme kono ɓe wii min e sahabaɓe amen jaka sahabaɓe fof tawataake e yimɓe fitna no feddeji goo wiiri nela sasla ono hooli ko ɗo si ɓe wattori sahabaɓe maɓɓe ɓe ko ɓay ɓen noon kadi hiɓe laaɓi hiɓe laɓɓina jooni noon probléme ɗuɗɗo mawnude on c' est à dire koko nela saslam annduno fii mum ko maaki fii mum koko ayike qur'ana kañum kadi tabitinni annda fii mum si tawi feeñi yaltiti koye nganndu ko wiyano ko feeñi yaltiti géré annden ɓeeɗo ko ɓeeɗo ɓeeɗo ko ɓeeɗo sabu no woodi kadi ukkotooɓe e ndeer feddeeji ɗi tawa ko majjere ɓe ukkori naa anniye ko sabu ɓen ɗon ɓanginirante naa fii wiwgol accay accata haa adna tan diina kan heɓay feddeeji haa adna tan diina kan heɓay majjuɓe groupe aji majjuɓe
kono noon ɓanginante yimɓe ɓe fii wonɓe ɓen e nder fedde goongane ɓurta anndude ko goonga ko haqqi men fii wonɓe e ɗiya feddeji taa ko hoore majjere ɓe annda ko majjere ɓe arta ko woni ka goonga kono naafi ɓanginde haa acca accata mustahil jooni noon ko ɗum no waɗi sino waɗɗi en ɓangingol noon nden fedde ɗo e wiiɗo ɓeeɗo feƴƴintin ni ɓeeɗa yen ni ɓeeɗo wolen ko woni goonga ko jokketee kon ko ɗaɓɓetee kon ko honde wiyetee fedde ahlu sunna wal jamaa ko honde woni nde ko honno ɓe wayi ko honno ɓe yamiraa ko ɗum ɗon bi maana woni mawdu men mum ko fii ɗum ɗo wonde haalde joomiraaɓe gande ngo no wiya ahlu sunna wal jamaa woɓɓe no wiya al aqidatul wasitiya ɗum ɗo fof ko inde nde fedde ɗo jooni noon ko ɗum ɗon woni ko fedde wonde hakkunde wersindagol yabitoo e feƴƴintingol baynal hulwi wal ifrat fedde nde to place yi wona fedde nde anndanɗo hoore mum ko woni wo no tagi ko woni wo labas ella ala wona nden fedde noon wona kadi ko woni wo haramu moƴƴa ɓattatake wona nden fedde noon wona fedde wiyoore a ko waɗɗa wona hay hunde hatta naata aljanna na nden fedde dow wona wiyoore ko waɗɗa o a luttiika yiite a yaltiika l'islam na nden fedde noon inde hakkude ɗon inde hakkude ɗon ko ɗum wasi qur'ane wa kadalika ja'alnakum ummatan wasata o yi ɗum ɗon fof ko ɗo woni fof ko ɗo woni tunuɓe wa kadalika ko wonno ni tigi ja'alnakum ɓe waɗi ummatan mofte wasatan hakkiiɗiiɓe na hakkundeje de wona mofte hakkundeje ko mofte hakkiiɗiiɓe ko par ce que ko fi honɗum si tawi ko mofte hakkundeje haray mofte ko feƴƴe mofte men ɗe ngana mofte ko kadi aroy haray woni mofte hakkundeje kono ko enen sakkiti e mofte ɗen mofte ko arata ɓaawo ɗe o jooni noon aray en ɗaɓɓitana e wasatan on ɗum jooni maana wi'en hakkiiɗiiɓe ko wanno ni tigi men waɗiri on mofte hakkiiɗiiɓe ko waɗi noon alqur'ana gollitiri on kalima e noone go'o e yewtere goo tawi ko faami ko hakkiiliiɗo qoola awsatuhum wi'i hakkiiliiɗo maɓɓe o na hakkundeejo maɓɓe o wona hakkundeejo maɓɓe ko hakkiiliiɗo e maɓɓe ko groupe bandi yimɓe bonɓe jogiiɓe anniye bonɗo faalaaɓe waɗde ko boni ko innini ko kelɗa ɓe ari haa ka ɓe watta ɗum tigi tigi ɓay kamɓe arɓe ɓeɓɓe fof ko bonɓe kono harayno en haɓɓe hakkiiliiɗo e bonɗiki taw on ɗon ɓeɓɓe hakla kon dow on noon ko bonɗo kono ndikka kan no asi bandi attaque haa kasi ƴetti ɓuuɗɗi fof woɓɓe ya bon eliminen mo fo wiya eliminen mo goɗɗo wiya noon moɗi ma en ƴetti ɓuuɗɗi accen mo moɗi ma en ƴetti ɓuuɗɗi ko addi mo ɗon kon naaw moɗɗo kawol to ngambuɗi ƴetta naaw moɗɗo kono kono ena moɗi ma en ƴetti ɓuuɗɗi ŋaccita mo saɗɗan ndaa payko maɓɓe ko yurmine an ɗon noon ko hakkiliiɗo e maɓɓe criminel yaari bunti ɗum ɗon qur'ana wi awsatu hakkiliiɗo maɓɓe ko waɗi noon groupe bandi kala haray no woodi ɓurɗo malkiseede o no woodi hakkiliiɗo o ndaare tun sammu ɗum koɓɓen nde ɓe faalano borude ngelooba annabi saliuma ɓe moɓɓidirno kala payle bonɗe needi ɗen fof ɓay ɓe inni tigi tigi on ɗum ɗo ko yawre hari aranu kamɓe ngelooba man yaɗitata noon ko gootu kaɓe ƴoogata noon kaɓe yamata noon kamɓe ngelooba man noon yirtoyi ɓe watti raɗagol ngelooba man
ɓe watti piwgol annabajo Allah o faami andi ko ngeloba mu'jiza nge waɗanayi annabajo on contrat ɗi jiiɗiɗe ko nge waɗa ɗum fof an yewno hande ɓe ɗuñimi ɓe raɗila ɓe ɗumani fof annabajo on wi joni hino ko wonde wadde ko noddi jama ko joni hande on aray joogo on aray yaro lootoɗo gollitiɗon ƴogon ko golliti ko janngo ko janngo ngeloba wan arayata fiyo ɓuttu waɗi ɓe jokkiri noon ha ñande ko ɓe jooɗi ɓenni ɗum no metti ko honno menen e ngeloba men sendirta no aya wi noon annal maa qismatan li kulli shirbin muhtadar en ko honno menen e ngeloba men sendirta ndiyam ɗum no metti kon ɗum watte ɓenni sa nani en sendi ko si bawuli warema ɓenni ko honko wawi e waɗande ɗum ɗo ɓenni en ɗaɓɓitay kaari bandi fof ɗaɓɓitay ɓe tumbodi kamɓe ɗon kadi ɓe jiisodiri ha ɓen ɗon kaari tawi kon ɗo woni chef bandi basi qur'ana wi kaddabat samudu bi tahwaha idh ba'asa ashqaha tuma de nelno ɓurɗo martiseede maɓɓe ashqaha ɓurɗo wonde criminel o ko on ɗo wawno defude ɓe on albalawɗo wiye kono noon ɗum wawi ɗum on wurata o amata joni noon hakkindiɗo on harayno toon joni noon ko mofte ɗe woni mofte hakkindiɗe e Allah subhanahu wa taala moƴƴini waɗi ɗe hakkindiɗe e piiji ɗin fof hakkindiɗe ka dewal hakkindiɗe ka ñaande hakkindiɗe ka wakkilare donc e mofte ɗen dennanangal programme mofte ɗen fof koko hakkindi ɗe nanga e ɗeya mofte feƴƴuɗe few wata hunde nde Allah subhanahu wa taala newini moƴƴini ha newi wata woɓɓe sattinan en ɗum fi Allah nde Allahu nanɗo subhanahu wa taala suɓino Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam comme annabajo ɗe ɗo mofte chance e moƴƴere ko mofte ɗen heɓi kon fof ko hoore ɗon mani ko hoore nde tawno ko giɗo makko mo ɓuri yiɗude mo ɓuri teddinde ko on mo ardini ɗeɗo mofte hande kadi tawi Allah newi ni programme ɗeɗo mofte ko ɗum waɗi si kanko taw Allah wimo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin min nidiraɗima an siwana sabu yurmede wonande dendanagal tagi ko mum fof makko jonno kanko Allah subhanahu wa taala mo teddiniri ɗeɗo mofte yurmirade sabu yiɗugol makko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam go'o ɗimmum ɗum kañum kadi o aawi e nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam yaajugol ɓernde moƴƴugol wonki kañum e yiɗugol mofte ɗen e jeegangolɓe e fattanagolɓe e donnanangal noneji dewe ɗe fof kamɓe diina taw ha Allah sifima ala dal laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila ajibo jangindigo wi'e min anfasikum gonɗi ari e moɗon nelaɗo jeeyaɗo e moon tigi hara ko min anfusikum on fiyoɗa so tawi ko min anfasikum jeeyaɗo ɓurɗo o laaɓude wonki laaɓude ɓernde e laaɓude anniyeji e mumɓe kon azizun alayhi hino satta e makko ɓittinamo tampinamo soññamo ha ma ko lafdun min alfadil umumi dendananga anittum ko tampinta c'est à dire kanko nelaɗo har ɗon no wasi Allah wiye woni taw ɗaɓɓiran hay fus min on komi duwa o waɗa nden ko fof mi waɗani on hay so landaki nan gotum laqad ja'akum rasulun min anfusikum waɗani on komi wawi komi wawani on ko addangol o wawa ɗo momi looti ɓernde muɗum mi waɗi pijji ɗi fof e makko kala ko moƴƴan kam kon fof adda e laakara mi waɗani on komi wawani on laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi no satta e makko ma anittum kala ko tampintam kon woni maana ko nenaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
parce que ko heewi ko ɓe yimɓe feƴƴintinnoɓe membinoɓe bankare probléme ji ka nder diina yuwa karamoɓe yenna jannguɓe yenna julɓe wiya juulata ɓaawa maɓɓe ko heewi kon ɓen ko wi'oɓe no yiɗi nelaaɗo sallallahu alih w sallam wiyata minen woni sunnayankoɓe ɓen minen woni salafi ɓen mbeɗen yiɗi rasulu minen ko nelaaɗo min jokki awa hino ɗo mo ɓe jokki o allah no sifaade ko ɓe wiiki ɓe jokki o asisun alayhi ma anittum kala ko tampinta en soñta en enen julɓe enen mofte makko ɓen ɗum no satta e makko no tampinam no ɓittinam kala konngol ngol wuulete ma kuugal ngal gollete wona sabu haa ɓittoɗen ka gurdal men aduna ɗo wona sabu haa nangoyɗen laahara ɗum no tampinamo wonkiiki no soñtamo haa allah sifii wonde soñjaaji ko aanata fii men kon no wona sabu haa fayda a tew wonde o maaya allah no wiya fala tadhab nafsuka alayhim hasarat muhammad wattanakke sina ɗum wonkimaaki yaha joni suno sabu ɓen wattan hakkille muhammad sina ɗum ande ma nden e maapa maɗa fii ɗeeɗo waɗa joni ha maaya e aya ko fa laallaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yuminu bi hada alhadisi asafa hiɗa ɓatto ka halkata wonki maɗa kin e batteji ɓe suno e ande fii si ɓe jaɓaali ko wonɗa wonde ko ɗum ɗon firi asisun alayhi ma anittum harisun aleykum ko o rerɗan ɗon kadi kon woni maana rerɗan ɗon ko kala konngol ngol wowleten e kuugal ngal waɗeten ko tawata wonay sabu haa heɓen moƴƴere aduna ɗo o haa fowtoɗen ɗo wuuren ɗo ko en tedduɓe fowtiiɓe ɓuttinɓe welduɓe tawa kadi ñande daroytoɗen laakara kadi en alaa probléme hay fus tawa ko en naato aljanna hara en ɓittaaki himo faalana en ka ɗum woni wo addoya o yeyno ɗo ko ɗum wiyete harisu maari bil muminina raufun rahimun heɗnode allah sifite o allah sifite o pato bil muminina wonande gonɗinɓe ɓen o muhammadu o raufun ko o yurmete rahimun yurmeteɗo wiren noon ha ɗaɓɓitanende mana yurmede aramene ɗen ko yurmede nde nenaɗo sallah sallama yurminta en ardanore en e hoyfinangol ɓen piiji ɗin sakkejeji ɗi probléme ɗi ko ɗum wiyete rauf yurmede ɗimmere men ko yurmede nde nana sallama yurminiri en fii tindingol en ko wiyen e ko gollen ko wonata sabu hara e ɗon ko yaake laata ko yurmede ardude ka dewe addode dolle baraji e yurmede ardude telenma kadi ka hoyfinangol e dewal ngal hara sattanali hoyfina dewal ngal hara sattanali en ko ɗum ɗon woni raufo wonangol en ko wiyen tawa ko konngol gotol moɓe baraji dongal e wakkande fiita e dongo e laakara ko ɗum wiyete rahim ko heewi ko kalmat rahim ɗumen ne ko ɗo yaara allah daali wa kana bil mumina rahiman ɗo programme wala maana raufu on ɗa ɓay allah subahana taala yewti fi ɗi pucci piiji ko rondanto en dolle e ɗuma wal khayla wal bihala wal hamira li tarkabuha wa zina o wi yeeso ɗon ɗe wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqi al anfus ayam ko lan ko inna rabbakum la rauf wi al rahim c'est-à-dire sad koye ɗaɓɓitu mana raufo harak ko nder qouran kadi très important allah wi waɗani en pucci en mam pucci e geloɗi ko rondano en dolle men o wi ɗin pucci e geloɗi e mam pucci ko rondo ɗon dolle ɗe rondoɗa e mum adda on e nokku ka tawata siko onon tunnu e dongal ngal wonki son jotono o wi inna rabbakum la rauf ko yurmen ɗum ko ɗoytugol dolle wa kadalika kadi ka suratul nur ɗa fi jeenoɓe ni ana daali fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda goto kala e maɓɓe ɓiyemo sawru temedere o wi wala ta'khudhukum
bihima rafatun ka o wi'ade rahmatu c'est-à-dire ko ɓay woni temedere ko timmi si ɗoytama ara woni rafa mafhum donc ko ɗum waɗi si nana sallama o ƴetti raoufo on o ƴetti rahim on kadi o yonani e modèle mo jokke fino heɓe e mbaraji ala naɓɓirali goɗɗo sabu mo wakkili e ɗi fof mi jonna on misal hay ka dewe ka nder dewe nelaɗo mo wukkito nder ton ɓoyfinanayi ka nder dewe masna horugol ngol no satti welaki allah wi yo hoore lewru timmudu tis iwi ka peeral fajjir haa ka nangen mutoyta ɗon o ukkiti o adde rafa makko o nder ton o wi'e kono ñaamon haa ka takko subaa ɓurɗo ñaamude o on ɓuri baraji ɓurɗo ñaamude o mo suɗɗaari ɗum ni kadi ɓuri ɓattoyaade o fami ɓe maaki hiɗon e jam tanke hiɗon nennude sullagol ngol yakkina huntagol ngol pourtant ne fayde sa ñaami ka takko subaa aɗa wawa sayi kikoje kono ɓattoɗa subaa o moɓirɗa baraji o kirafa makko o nder ton o wi ñaame allah wi yo mawru kono min kadi heɗodede min woni rahudu mom ñaame ha ka takko subaa no nangue wirni koy taje taw makki ha libbita ɓes tawi yakkingol tajugol ngol no yakkininɗa tajugol ngol wo ko non ɓurirɗa baraji edi meɗinɗo accitoyɗo ha nikkoyto o handi o ukki yurmede makko ɗen hay ka nder dewal misal konnguɗi ɗi anndanɗa hoorema ko tindini en ko wowle nde wootere mawɓe baraji ha makoɗen e hoore ɗen sahabajo o tawno sahabajo no jooɗi no janto inde allah subhanahu wa taala oyni e wakkilike ane mbiye ɗum de oyni kon ɗum wonɗa wonde woodi o wiya heɓinaɓe ɓe ɗo yimɓe heɓinaɓe tembe wo min nenaɗo no tindinimi konngol nde wootere makkol no ɓuri ko joɗɗa ɗo kon fof o wi hongol subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim adada halqihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi o manti allah subhanahu wa taala kono karkiɗon ɗo annotako adada halqihi gongo andi ko allah tagi kon fof no foti hay sen ƴetti unité jaara gubbo e jaare gubbum kala jaare e jaarendi ko allah tagi atallamko nde wande ko milliard ji gubɓe jelu baharon e gandi ko milliard ji tinte mbiya jelu won nder ton hendu no biji ko takko won sensudirde si ari harkata hande kadi nde ko ɓuri kon ko tagi kon ko moƴƴine joni yaha joni harta joni kadi mba joni ɗa mari machine ko calcula beelu ɗum ɗon adada salbihi beelu ko tagi ko wasinata archihi kañum e ko archi makko on peesi ko a cheikh mohamad nasiruddin albani ka silsilatul ahadisu sahiha makko o addi nder ton hadis ka nana sasa maki kursi yo allah no ɓuri jande kam ɗi jeɗɗe leyɗe ɗe jeɗɗi kursi yo allah ɓurɗo jande kam ɗi jeɗɗe leyɗe ɗe jeɗɗi si wattidama e kam ɗi jeɗɗe leyɗe ɗe jeɗɗi bugama ka archi makko haala nawa sa tawi mawre koccu nde woni archi o a ƴetti hoccure wotere ko hoccure nen wotere ɗo woni kursi on e kammuɗi jeɗɗi leyɗe ɗe jeɗɗi ko luttiɗa ko woni archi on comme andi ɗum ko toon jejelu wasinata archi wa midada kalimati kañum e konnguɗi makko ɗi no ɗi foti noon ɗum ɗon o yewti e gesimore ko wondema kala ko wi'a leggal ko allah tagi ɗum fof si waɗama karande andi exemple la forêt d'Amazonie luyde 100 milliards leggal ino e forêt d'Amazonie on ɗum aɗa wola kay forêt ji ko luttuɗi kala ko wiyete leggal ko woni e nder aduna hakkunde kammuɗe jeɗɗi leyɗe ɗe jeɗɗi si fof waɗama karande kala ko wiya maayo océan pacifique océan e atlantique mer indien mer rouge on faami ɗiɗo océan ji fof waɗama daha windirama konnguɗi makko ɗi o wi'i
windete haa leɗɗe ɗen fof ɗe lanna e yoora kala mbi ɗin fof lanna maaje ɗen fof yoora hay so ɗum so windirama laabi jeeɗɗi ko woolata ko ngara lannaɗo si wiyama noon ɓeɗo ko woodi kon a wii ɗum ɗon tawa kattelde ɗum ko kanko rasulu wiyata ɗum o mbaɗaki ñande goo malaika ɓe ɗiɗo armo tawi neɗɗo ino janto inde Allah subhanahu wa taala andi ko golle men ɗen nde ɓe winda ko embere ko konngol ngol peesi kon baraji ɗin ɓe windata na konngol ngol ɓe tawi mo wolde mo jantade inde Allah ɓe inni ɓe windu baraji nde wotere o ɓe windi yaɓen ha honno woni min ɗoɗa windu ɗo min ka ɗoɗa windu ronkulagamde kaw imo jokki ɗon nde wotere non ɗum windu mangaɓe ɓe windi ha ɓe ɗisondiri ɓe tawi si ɓe jokki oɗo ko woɓɓe goo kon fuutotoɓe ɓen kondu watte ɓen mayiɗen e Allah ɓe ari ko Allah subhanahu wa taala ɓe inni Allah yo men tawi jiyaɗo ma hande ino mante min fuɗɗi windude ko o wowle ko mi windi ha mi ronki men ɗene mi wata andude no foti Allah wi ko ɗum tawɗomo wala ɓe woodi ɓeno ɗum ɗon winde inde makko men ɗo windon ko tawɗo mo wola ko yiya ko wata windude ɗum so windi ɗon ha darngal darike nde wotere ɗum ɗon andata no foti yahe tawi ɓe tawi mo wiya ya rab laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika ɗum ɓe tawi mo wola donc ɗum ɗon fof wiyete harisun aleykum tindinɗo en konnguli e dewe e waɗen tawa ko dewe nelli ɗen ɓe tawata en mawɓe baraji dongal e wakkande joni noon sabu ko o yiɗimo kon sabu ko yiɗi rasulu kon sallallahu alih w sallam o waɗani ɗe mofte faveur newengeji nelaɗo sallah sallam no andi mofte feƴƴuɗe ɗen heɓuno sattendeji e probléme ji ɓay o tawi Allah no yiɗimo o fattani en Allah jaɓi fof Allah mi jaɓi nelal ngal mi weltori kono ɓayɗa yiɗinmi hiɗa yiɗi mofte an nden a teddini ɗo faala en signe o contrat ɗo gogo rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana mi signi rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina mi signi jabani mofte maɗa rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi mi signi واعف عنا مسيني واغفر لنا مسيني أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين مسيني كلام مجرد وكلام فوق كنت c'est des pactes c'est des contrats entre Mohammed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam et Dieu pour nous pour cette communauté ko piiji ɗi tawa no fewno rabbana wola ɗum ɗi rabbanaji ka bagara a tawanno ko mam soroma wolnode nanon tawɗaɗi ɗin ko programme Allah e nelaɗo noon filme joni noon piiji ɗi Allah subhanahu wa taala okki nelaɗo sa sallam okki mofte ɗen woɓɓe ko ɗum woni rondanade e ŋartira ƴogoya ɗum ka ƴogoye defa en ɗin albalaɗo o wi jooma tanangir men in nasina aw akhtana si tawi men yejjiti ma ɗum men falji men waɗi tanangir men hagas yirtoyi o wi jooma jon noon no woodi woɓɓe direct si ɓe yii goɗɗo tum e nder ko haɗaka mo ɓe annda o falju ɓe annda o handa ɓe annda o hawru ɓe ñawamo ɗon kisan tawa contrat no ƴettano hakkude Allah e nelaɗo ɗum no signa waali ɓe ɓorgita ɗo albalawuji joomayo wata rondin men teddele dolle molanaɗe sifa ko rondinɗa aram amen ɓe kaka sharia par ce que ma hamaltahu kaka sharia maɓɓe kamɓe iwi annabi adama alayhi salam ha annabi nuwen annabi luuto annabaɓe ko feƴƴi kon fof rondano dewe ɗe tawata kala hamɓe naɓirta ɗe korkaji sattuɗi
juldeji sattuɗi e noneji mum sattuɗi probléme ji ɗi Allah defi ɓe tawi ko dewal wona woɓɓe e maɓɓe hoɗo ngom saare nden nde fof mayre formellement en keddi juulirde ɗi ko juulirde wotere formellement en keddi juulugol nokku goo sinaka juulirde ɗo a juulata ka maa a juulata ka takko pilasi ange ɓeeɗa o juulata ka juulirde juuloto si waktu on heewima e misal tawa hina liège tawa ko ɗo ko nde juulirde ɗo wi'a ko an andi sa seppay sa wiiray no gerrata wo kono a juuli wo juulirde ɗo a juulata ka wonɗa to ɓe defano ɗum on albalaw ko ɗum nenaɗo andi ɗum wi men menen ɗo ɗamen heɓi ɗum wiyo sini teddele monan haɗi ka nder dewe e sattedeji kamɓe hay woɓɓe maɓɓe si tawi neɗɗo waɗi bakkatu yeddi Allah subhanahu wa ta'ala ko yaaka annabajo mo en no yeddi ko yaawon ɗo ha heɓe kadi sifama si goɗɗo goo kadi aroyi wi'i mi yeddi Allah ok a heɓi ɗimo ƴettu kaaba o kadi ƴetta kaaba ɓe pira mayɗo wara yaɗanama uqtulu anfusakum wa tubu ila baarikum hari ko noon tuubirte woɓɓe ko on albalaw ɓe defa joni noon enen astahfirullaha on gayni ɗi Allah mi tuubi accana on gayni ɗiɗanni a sappaki ha ange goɗɗo tufidiro laɗɗe ha goɗɗo maaya ɗe mofte o ka ɗe mofte o ka rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wata a rondin men komin ala feere muɗum komin gaynata komin wawata Allah subhanahu wa ta'ala si yafno men yawtana men muñanona men si men nandodiri e heferaɗen kadi kadi walla men nden fooɗaɓe lani wattitay kala nde julɓe ɓen heferaɓe nangodiri kala ko heferaɓe prépari e doole julɓe ɓe foola ɓe gaño Allah yo tawi pas ko ɗuma ko alliance ko ahadi quoi Allah daali dalika bi anna allaha mawla alladina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum hunde ɓe anda signature ala kanko e kefew ɓeeɗa nani ɓe andi ɗo dalika bi anna allaha mawla alladina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum Allah o nanno subhanahu wa ta'ala ko giɗo ballo ahadi ndi o ƴettodi e gollimɓe ɓe wonnema wansurna ala alqawmi alkafirin on alliance on pacte no hakkude makko e ɓeeɗa noon kamɓe ɗe alamu ɓe haaldide ɗum ko ɗum waɗi si ɓe regilaaɗo ɗum waɗi si ɓe mbiya ko ɗeɗo mofte wiyete mofte ahlu sunna wal jamaa ko mofte ɗe Allah subhanahu wa ta'ala niwinani programme muɗum ɗi jeenayi e sappo wona mofte rondaɗe tana e albalaw e saddede mofte ɗe Allah nanɗo subhanahu wa ta'ala sabu yiɗugol nenaɗo on sallallahu alih wa sallam si tawi ko telemma ka sengo bakkatu harka ka sengo bakkatu mofte ɗin hino ɓoyfinana ha feƴƴiti keero ha feƴƴiti keero telemma sengo ka bakkatu so jangi hadisaje goo par exemple o yehi ka Riyadu Salihina jangi babu tawba mo yii neweneji hadisaje tabituɗe déjà taw bakkatuji ɗin taw taguɗon kanko tigi o tewi pas o waɗi ɗi catégorie ji ɗiɗi wawa si goɗɗum ɗum hara o accetaka o wii in tajitanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffira ankum sayyi'atikum o ƴetti groupe bakkatu o wii lani ɗum non tampino gerdi o c'est pas son problème ha o sifi jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ha gasi ɓe o sifi jikkuji moƴƴiɗi ha gasi tawi hoore ɗo sifi e moƴƴi kon fof tawi mo accani ɓe ɗon goɗɗum alladina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawahisha o waddinani ɓe ɗon illa lama gol ko moƴƴi kon fof illa lama on mooɓi jooɗi ɗon ko kanko noon sifiɓe kadi joni noon o wi ko ɓe yimɓe ɓe o wi Allah subhanahu wa ta'ala daali aya on taw ka surat Nisa ɗa
in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum so wodi ke ngani din to so kidi men ngata nayo waye dunge minu o wi ben jiya wala artinonka ka suratul najm o wi tembe no wodi to bakka tuuji ngani si wana to so koy mwa wasita yo wi to so koy memes non fa modi de mofte no bungina yo jama makki wona ngi jam kele masen ko bakka ko ka aqida to ahli sunna wal jamaa yirto yinon ingani dansere di hulbini di kadi din non kadi tagodo wi wonde makala ko on tigi mobi din no di duudiri wono di duudiri si o ari o wi Allah accanan haray Allah nan subhanahu wa ta'ala akki ves ko di duudi wodi ngani qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a qul ma ya Muhammad yeto be inna min Allah biwi ko non firete bayna kan ko yata ya ibadi wala abdu joy got kan ko tiko abdu na ya wi ko ono yo jiya be an waste hala ko kan ko rasul woni wi de ibadi am fewu no fewu diri ko don ko nano firete wi wo be min Allah ni wi wanda ma ji ko ono yo jiya be an fantimbe e do wonki ji mabbe ni قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كونو يجيا فانتين بيدو وونكي جمابني كون أسرفوا على أنفسهم نور بني هذا باسكو باكا تجيني كو جومات كي دينانغاتا on tigi wadi bakatu do ko sawru sappo o beyti kadi goddo woni sawru wulure o beyti goddo woni kappol o beyti goddo woni ona tayite kono ko duubi tati o wonta ton o beyti goddo wonti duubi wulure ko kande yiti o beyti kadi bakkatuji go wonti duubi 1 milliard mo derto o beyti bakkatuji go itama ngendo wuri ma namama ka sagara o beyti kadi goddo go fottana mo jawata e yite aduna luttida ton duwete asrafu ala anfusihim nangi woni on fami Allah dali bembe problem di ngari hatari dan ni woni porte dispari jawata ka yite ambe ka sabbu golle ko do wi la taqana min rahmatillah wa ta'tahiyul mena inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah ya fo baka do fokma yo on tigi atumbi taw ko gonga haray Allah subhanahu wa ta'ala ya yirtoyi e ɗin kabayiruji e hoore majji jani wurɗini ɗi dansereji tamo dansodiri e majji haawi ɓonsol lakara ɗi tubaka ɗon kadi yurmen andani no jokkoy ton jente moƴƴa de bakkatuji jani sakke yimɓe famani ko wiyete hakkilatu ahli sunna wal jamaa bakkatuji jani minni o ɓe ñeñini ɗo ha ɓe ɗumbi ɗo e majji lakara tawi ɗi tubaka ta ko nyami dingoy din don e hoore dum kadi si hewtoyama ton Allah wallahu subhanahu wa ta'ala no suuti goti beddo wadida o wi ginnom mi adamo mi yewtida e makki kono luttudi ngare de way darade inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha koko yaada e mun kon ton naga ga on kan ko inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ay gide naade dum ko ni bes si Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a o wi o yikati inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi are de tappo ni ko ma aya kala place ka tamakko si jamona parce que si Allah wala wi wondama si mo yaafo bakka to jidi fop o wi kadi o yaafo ta so shirku ay wa yasiru o woni hala jidi o wala hala jidi o ya aya arano ka suratu Zumar ko ka aduna ga no waɗi wono e tubama wacce kono aya o ka suratul nisa ko tuma ɗum boye ala kala taɗa ron nisa ɓurɗi no debbo
ɗon e hoore mum si hewtama ɗon garam koye ko gooti o waɗi ɗa wiyete ngi shirku ko lutti kon fof e kabayir no négocier ɗon inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha himo yaafo kala ko wona shirku kon mo o faanana yaafana ko e hiɗon sikka noon holli ma yasha'u ɗo ɓe honno wiyete wonde maɗa ene woodi ɗo yaafotako ma kadi faami on aya ɗon kadi heɓande mo firo taw kilo sellu mum sen faama mana aya e ngatta ko hadis nalaɗo sallallahu alaihi wasallam ñande goo hiɓe bakki sahabaji tajiri ko Muaz ibn Jabal maɗum Abazar ibn Rifal ratkaɗo koye maɓɓe nela sasnama wi kala arɗo laafa tawi o ardali e shirku taw hayso shirku no ka adnaka kono tuubuno kala o waɗi bakka o naatay aljanna kala bakkaji mo o waɗi o naatay aljanna koni hadis o mak o yawi nelaɗo hay son tigi wujji o wini hay son tigi jeeni o wini o wi nelaɗo ɗum ɗo wawi yaade mbiyato yimɓe ɓen o wi yawwonnao balma o tawi mo hawti o jaɓaade e naborede o tippi ɗon nelaɗo no bagimo no naborde mo ka yimɓe ɓen ka yimɓe wonton puton ɗo ni yaara ɓay nela sasata mo woodi hadis on haa gasi wondema kala aroyɗo laafa tawi o artani e shirku ton o naatay aljanna ko ɗum nela sasamaata o wi enenela hay si on tigi wujji o wi ni o wi hay si on tigi jeeni o wi ni woni mi yaw mi yetto yimɓe ɓe mo yaw yeɗɗa tellement tawi yo yaw yeɗɗa joni noon ko ɗum famaton noon maako patron on o naatay aljanna ko on ɗon maako addeten ka aya heɓe ngolaaɗo wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u anden honto placete o woforano e liman yasha'u est ce que ko ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wela o yaafi ko ɓen ɗon ɗum naatata aljanna ka kala mo addali shirku naatay aljanna voilà ɗon tafsir on abitete haray ko woni maana wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ko arɗo ɗon no rondi kabayiruji ɗi o faala o hagasi kono haɗa shirku ala ɓen ɗon o fuusi moɓamaɗa darnamaɗa kala rondiɓe kabayiruji dongale waggan ɓe tawata haɗa shirku ala to si ɓe darnamaɗa liman yasha on no suuɗerol mum kaari naate aljanna taa ko rondiɓe kabayiruɓe liman yasha on no hewtiti kene woɓɓe ka daro ɗon ha ma fota yoro mum andi bel ko daraka kon ko albala 1 minute ɗon moƴƴa ka darako liman yasha on serade heñare moƴƴa woɓɓe daro ɗon andi liman yasha on tondike kamɓe wuli so fi ɗon noon kadi ane naate liman yasha on hewtike ɓe ko nani leeti seeɗa sofi woɓɓe goo lutta ɗon ha gasa anda dara yoga e ƴiyaɓe makko goo moƴƴuɓe no ɗo wawi ɓe jeeƴande ɓen ɗon ka dara kaari Allah jam gaɗa e ɓeeɗa imasa dokkal ɓen ɗon kadi naata aljanna sifa non ha luttoya ɗon noon woɓɓe goo e nder ɓe rondiɓe kabayiruji kono shirku ala on faami ɓen ɗon noon joni heɓaali liman yasha'u on ɗon direct ɓe naade ka nder yiite si ɓe naadoyama ka nder yiite noon ko nelaɗo wimno ko wondema kala arɗo shirkaji naatay aljanna nelaɗo ko wi ko naatay aljanna ɓe wiyano heña maako ma to rewatake ɓe wino ko naatay aljanna nde ɓe wiyani heña ɓen kan noon ɗaɓɓitoye ɓen nelaɗo wino naatay aljanna ɓe shirku ala toon ɓen ɗaɓɓitoye ɓe ɗaɓɓite ɓe ƴawne ɓe naata aljanna kono Allah fennata nelaɗo makko ɓe fof makko kala mo andan ɗo hoore ma tawa alilata haysi mo ronki kabayiruji ha hontode o naatay aljanna neɗɗo shirku ala toon ɓe fof makko naatay aljanna ko sakkitotoɗo e ɓen ɗon o imam Muslim addi ka seddude makko hadis kaɓe maaki tawa on ɗon on si o yalti
luttituɓe ɗon ɓen fof ko to luttata haray ande luttoɓe ɗon ɓen ko nemunoɓe sirku ma hara ɓe sintiraka kono kala joɗɗo sintirɗo tawi o memaɗe sirku wallahi o luttataka nder yiite ko ɗon kadi haqqida men no mbuɓɓodiri e woɓɓe ɗo wiwɓe ɓe wondema kabayire yimɓe woɓɓe kabayire ɓe ɓe naatay ka nder yiite ɓe lutta ɗon kadi ɓen naaɓe yimɓe aqida ɗo ahli sunna wal jamaa jon noon on sakkiteteɗo yaltineɗo ɗon ko on ɗon nela saslam maaki wondema Allah wi'aymo joni aljannaji ɗi o maranno jiyaɓe makko ɓen ɗi heewi si occupé joni noon kanka o watamo namde nokku go o gena on ɗon o ronka hebde noon noosira anda kon kono hanka débrouille ndaɗen sahaba ka débrouille on a seeɗa hara wondirani on noon andi ƴawɗo ɗum ka yiite ndema ɓura ɗum hay say nokku ɓe baaki hay say nokku ɓe baaki woni ɗum a ƴawi ka yiite ndema ɓura ɗum karmo koye hay si ay nokku ɓe baaki on say Allah wi'amo yero kala ko faalla yalade kala ko faalla yalade yero o wowla otoje buildingji Amérique Wall Street dollar euro kala jiwɓe labaɓe ko Allah tagi ko fof kala ko wiyete banque otowal labangal e piiji ɗi jeenayi sappo o yelo innangal falaka ɗum ɗum ɗon Allah wiya kun fayakun fof mo wondira o yiya o welto fof kita ɗum Allah wiya lannaɗi iɗa andi aduna nayi adna e ko woni e adna ko fof kamɓe ɗi jeɗɗi leyɗi ɗi jeɗɗi ko woni e mum kon fof si sowidirama laaɓi sappo ɗum yonante kamɓe ɗi jeɗɗi leyɗi ɗi jeɗɗi e kala liƴƴi piiji ko woni ka baharu kon fof boksiti e kanƴe fof waɗe en valeur piiji ɗi fof sowidire laaɓi sappo ɗum ɗon wadde e hoore ɗum daawiya gonga tawata jiɗi gasigal ka debruyo ɗon kon ɗo woni heɓani hay hunde est ce que yimɓe ɗanani jokkade o ko ɗum woni mahanadi ma yasa tenen ma sengo ka bakka kam me en ka finde me enen aqida to ahli sunna wal jamaa bakka ko italien ka wonnan no bakka ko yaltinade en kadi al islam en ko yon tigi artu ko tuba haka ko yon tigi artu ko tuba ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗum woni ko ɗaɓɓira amma no woɓɓe goo noddifiɓe laawi wo ɓen ɗon kamɓe sa waɗi kabayiruji ɗin ɗum haray a yalti kadina ko a nattowo ka yiite kadi luttine nder ton ono enen kamen naama sabu noon ko ɗum waɗi enen bakkatuji ɗin hino tabintinna e men wondema en waɗay bakkatu patron no wi kullu bna adama khatta'un siha mubalaha na khati'un dey ko khatta'un siha mubalaha wa khayrul khatta'ina at-tawwabuna ani siha mubalaha kono ko ɓuri moƴƴude e ɓiɓɓe adama bonnoɓe ɓen fof ko tuuboɓe ɓen kadi arta ko ɗum caractérise si ɗum ala ara ha en ahlu sunna wal jamaa te tawi bonnatake tuuɓe Allah jaɓa ana nayi moftenalaɓe par ce que o yi hadisaje goo e nana sasna maaki wonnama si tawno harno onon no ɗo on bonnatano tuubon ruttitoɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala ta ko fewɓe ɓe bonnata ɗum Allah o lanno naɓayno on fof o addoya bonnoɓe tuuba on yii e bakkatuji ɗi annanɗo hoore mum jani muulanaji tawa artuɓe ɓen tuubi hakke ma ko Allah weltori ko ɓe tuubi kon ko bonnireji maɓɓe ɗin tigi woni ko watta moƴƴi Allah dali walladina la yad'una ma allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ɓeɗo ko yimɓe akkijiraɓe shirku e jeema e wargol hoore e hadis nana sa sallam goɗɗo ɗimɓe inni halkoji ɗin ijtanibu as-sab'a al-mubiqat woɗɗite jeeɗi halkoji ɗin hadis maɓɓe joni noon ɓawi on tabintini ɗi albalawi ɗo yoore woɓɓe ha gasa
o wi kala menugo ɗiɗo o naatoyde e lette sakkude muusude ko ton kadi o luttinteta ko lowgo jaasu ko anndi bone on tabiti pen on tabiti siñama kono artoye ɓaawa par ce que kanko e nana sallam ɓe haaldi goɗɗi illa man taaba wa amana si wona on tuubuɗo o gonɗini o golli golle moƴƴe wa amila amalan saliha allah no wawno wiwde wondema kala waɗɗo ɗin bakkatuji molanaɗi ha gasi o tuubi o gonɗini o golle golle moƴƴe allah no wawno wiide o yaaki kam ma o nanatamo yiide kono ko ɗum aya wi wa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat wa kana llahu ghafuran rahima ko ɗin gonɗiɗi ɓe gonno ɗin kalkitte watte mum hino finde men nde ko finde haɗunde bonnugol haɗunde bakkatu kono ko finde nde raɗaki bonnugol ko finde wertornde bonnugo arti tuubi tabintinande mofti munɗe bonnugol c'est à dire finde nde mbi'aɗi bonne kono inde tabintinni on bonnay o nanan ko allah daali ko wa tuubu ila llahi jami'an nanede ka suratu nur wa tuubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihuna on fof oɗon gondi ɓe ɓe fof haɓe tuubo fiyo male daga ɗo wonde probléme ji sina ɗum o wiyata mo are tuubo on bonna on fof hay goto ittitaka wa tuubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun fiyo male joni noon ronkugol tabbintinnangol mofte nelaɗo ɗen bonnugol ko ɗum ɗon naadi bi mana yoga e feddeji go'o e ñiñugol sahaba ɓe yennaɓe yaltinaɓe ka diina l'islam fi feggandeji ɗi ɓe feggi ko ɗum ronk sa famani ɗum aqidatu ahlu sunna wal jamaa ngaɓe probléme par ce que ɗum ko wonɗe yewte ɗo ko fof enen e sahaba ɓen ɗen gati ko fi haala mofte gotel sahaba ɓe dari ɓe yiɗi ɓe ɗaɓɓiti faldereji bonnireji maɓɓe ɗi ɓe bonni haa gasi ɓe inni ndiyeyi ko ɓe waɗi julɓe no waɗa ɗum moƴƴuɓe no waɗa ɗum ɓe inni ɓe ɗo kelɗa ɓe murti ɓe woni yennugol ɓe huɗugol ɓe bimɓe jikkiɓe jamma e jam on andi probléme o mofte ɗen heeɓi o ko feddeji ɗiɗi tampini mofte nelaɗo ɗum sallallahu alih wa sallam ndeya fedde ƴetti kala wi'aɗo julɗo nden fedde ɗon nangi saboti jasini watti yettuɓe watti fufala kala wi'aɗo julɗo nden fedde menen meɗen jammine konaki tekkere wonoto agata ɓe taala hawa tekkere ɓen ɗon halmina julɗoɓe kala ko wi'a julɗo fof ɓen no jokki wi fof ha baanima suura fedde goo kañum kadi feeñani e gantin nga nden ɗon kadi jokkani en sunnayankoɓe ɓe wiidiɓe salafiste on mbano ala ko moƴƴi ga nan wawa heewti ko wiyete asalafu salih ɗum ngol salafiya bona har ko kañum tigi tigi ko woni salafiya kono si tawi ko salafiya kamɓe ɓen ɗon nden fedde ɗon nde haadaka e chihajo nde haadaka e asariyankeɓe nde haadaka e suufijo nden ɗon ko sunnayanko ko wiyeteɓe sunna ɗi ko nden ɓe jomɓe nangi ɓe yaltini ɓe barawa ɓe ɓe wiiɓe kadi salafiya ganti nga kadi ɓen ɗon ɓe haadaka e suufijo ɓe haadaka e asariyankejo ɓe haadaka e nafsabandiyankejo ɓe haadaka e kala ko wiyete makrudiya kala ko wiyete feddeji ɗin ko fof kadi diina na affaire maɓɓe ko wiyete ɓen ko ahlu sunna wal jamaa ko sunnayanko ɓen salafiɓe ɗon ko ɓen ɗon feeñani yalda ko ɓen ɗon ɗo liwide ko luhɓe ko jaasuɓe ɓe kelɗa ko yaltuɓe kadiina ndendiraaɓe torama yande ɓe jogo bomo ko yaldi fiitaɓe haɓe ɓeya ala hena ko ɓeya yaldi jon noon
stati yimɓe ahlu sunna wal jamaa ɓe tele masen ko ka bakkatu ko ɗum addi feddeji go'o e yennugol sahabaɓe fii bakkatuji ɗi ɓe waɗi ko ɓe yimɓe qur'ana no tabitinni e maɓɓe bonnugol o nanaɗo ko ala dali ko inna alladina tawallaw minkum yawma altaqa aljama'ani innama stazallahum alcheytanu bi ba'di ma kasabu wa kad afa allahu anhum. هذه الآية تخص الصحابة، تخص جل من الصحابة. تين صحابة من كبار الصحابة نتابعه. أجمع لونتي القرآن من لا لونتي نينو نتابعه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الذين إن الذين تولوا منكم يعني من المؤمنين يعني كون بنتي بابا بنندي الذي سالينو بيوم بنتي هذه نينغان بوتي تونو باينو دي عندي بلد جيتي حالكو جدينا نجاي مو تولي يوم زاف كو كباي بيوالي صحابه الذي إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وشيطان مرتني به جاك فيك لك بسها بعضك بهنجي لك جول بدا رسول ويوم بجهاني بفتحني وشيطان مرتني بك دونك مين ينبغي يقول شيطان مرتني صحابات قال الذي إنما استزلهم الشيطان لا يقول شيطان تروح بك يلي جري بنات شيطان صحابات قال الذي mulata wonde ko Allah wi Allah dal bi ba'di ma kasabu sa al problème di mabbe bakka be rondi ha hewtini be on niveau non donc ko liya kono ko den fuyi wa qad afa Allah Allah ya man kede ajime yo non ko na di don mundu ko bokko e ben fi si badin piji si tawi te sa ta patron nge holi mun taw feggino Angkasa ya, bisa ada yang mengenai anda untuk bermuasai okoli benar liar sebuah sini. View kalau menela kunci, dia sih. Lah begitu kan konela sana, lah begitu Allah lalu murtanimu problem kita tadi hanan. Mulia 5 azim dalam tunajam 5 فيهن ناجم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك هيك أيها النبي كون hari minangka une ndi Allah dan dagina ma si tawno ko don tum Allah dali yen ko imanun dudi ko tawhidum o wi tabi dan iman ta azwaji teman ko wi tawhidi tapi dari mata aswaji hina aku den bela ye bingu limada fiyo bingu limada iwelto am Muhammadu har mina hune ni jaginama ku fiyo ndo wadanda ko ande to ko problem ko ndo yikino kad farada Allah lakum tahillata aymanikum parce que si ama ko watta do ko dum do watta fiya kan ala woni toro donc iɗo andi sababu nusur ay kene imo jogii ɓeygol makko ɗi o yi ton korɗo mo faala rendi dude mum o rendi ɓe korɗo ɓeygol makko ɗi tummodir waɗi réunion wiyano nelaɗo yewke mo neletemo layka wuppana en defana en o ɓuri en labede o ɓuri en laaɓude kon ɗum o ɓuri nelaɗo yewke en jelo ɓe dari ɓe woodi ɓe jirgu jargani ko ɓe faala ɓe noddema yo a ɓe noddinanaɗo sasama ɗum ko watta ɗo ko welaade men hersini men mais sikkano gonɗum ɓe mankinama ɓe wooli ha o seeni o wi mi wattata mi halminimoya Allah tawi ko ha ɗo sabbimo tawi koko boni watta a yeddu koko daganima memu a kon ɗum halminanta ko daganima fiyo ɓe welɗo
ko nela ta o feli ha gasi taw yilto ino so nango ndi no ngebeda benno mo yetti ba nango ngana parce que ko gere non mi e qur'ana ko mi yandi ha hande gere no angaza wa in tadhahara alayhi fa inna allaha huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir gere lawi si tali on terta ki o si on terta ki wara on mini piro monna haray gere on min alla mi do datto mi do engage e kala ala ko mi jogi mi do tom wa inna allaha huwa mawlahu chef état-major général des armées général Jibril kankate bataw ni makko ni ko mo ngal bala wa Jibril wa salihul mu'minin gondimbe be fo kadi mo kala mo weddu mo kala e ala mun ko wawi no tawa e gerewo kala ko lutti e malaika ko Allah tagi ko fo kadi kadi safre combat on yewti wal malaika ko ba'da dalika zahir be tayo bereki be ganda o gere bi na nyande sonna be dara do ni tay o do na me be donc ɗum ɗo ko patron abasa wa tawalla ko kanko kadi hiɗo waɗi sababu nusul abasa wa tawalla Abdullah ibn Ummi Maktum nela sasama négocie ha bandije hakkanaɗe ɗen fof ka buuɗi ka laamu ka sattere hunduko ko ɓe wiyete on andi oncle Sam Amérique na pays sama kala ɗen ko gelle noon institution Abu Sufyan adona ko parce que Abu Sufyan no bini wala ki makko ta ino parce que haye got lor ran nela sallallahu alaihi wasallam tampini mo e mofte de boayo ko Abu Sufyan tampini nela donc façon de parlement Abu Sufyan e allié de makko ben no be jodo non be dakat no mari be ni ta ben les grands représentants tawa goto petsi vota nima no ɓuri ko wulure vota nayma e nder Amérique jon noon ɗen kaccoraje bandije monanaɗe nela sasama négocie ha ɓe haldiɗe aray ɓe yewta no gasaka ɗe jaɓa goto petsi ɓen jaɓi aray nan mi julɓe ɓuttini tawi noon ɓe wiino menen ko haɗi men mbatto toon yinkoye sifa kaari to sukoye toon me yahata par ce que aɗa me yawama somi yiiɓe on say nelaɗo négocie ha tawi ɓen hay goto battotaka ɗon nde ñande ɓe addi e baseji maɓɓe ufunaji ronde malawe ɓe hewti ɓe ari ɓe jooɗi wo fewndo ɗon netti fuɗɗama négociéde mukko ɓe jaɓi gunɗo aroyi Abdullah ibn Ummi Maktum ya Muhammad allimni ma allamaka Allah allimni ma allamaka Allah oy himo ya onena kundolena pasenji taneki yaba nela do yido tayaɓe on duni metti mo ñirbini yeeso ngo sansi fes Qur'an wi abasa o ñirbini ke wata walla o jiti mawɓe ɓe fuuta ɓe innelaɗo ɓe bandidata e makko kala ko ɗumen abasanelaɗo awasana musibes o ñirbini o change Allah o nanɗo wi ko o ñirbini ke o change fi bunɗo ngari e makko ko ɗum andini mo si tawi bunɗo feewa ɓeɓe o moɓiɗo wani siɓe feewa ɗum ko affaire makko Allah feeri mo ɗon ha yoni kanko nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko ɗum oɗo Cheikh Adil Al-Kalbani o waɗani men bayana Konakri o imamuɗo ɓaɗe ɗon o wi daneɗo ko l'islam mo yiɗi newede mum teddini wi haqqe bani adama wondaɗo ɓurɗo teddude e ko Allah tagi kon fof no felire fi gunɗo mo aɗa piye meme hikka kayno o wi himo felirede kadi e hunde nde tawata hay waɗa ɗo gandani par ce que gunɗo si tawno nelaɗo tappunomo ɗum ɗon wiya tappama
sinala uccuno ɗum ɗo wiya ɗum jama ɗum nelaɗo girɓini change yeeso ɗum affaire ɗum ɗo noon ɗoy ko ɓe tagon ma ko ɓurɗo yeggito to kono ɓurɗo yeggita kono o yiya kono so ɓewde yeggiti c'est cool after sey koko ɓaɗe so waɗi ni ko ɓaɗe kono ɓurɗo yeggita ɗum ɗo yi'ani ko yeeso ñirbina ko toon du pooɗa o yii sina ko Allah woni ko wandata no nelaɗo waɗimo goɗɗum kono cheikh adi alkarbani o wi ɗum e hoore muɗum ko tawata kon memaali waɗali bunɗon hay fus Allah accata nelaɗo ɓuɗo teddude joni aqidatu ahli sunna wal jamaa telemma sen ko ka bakkato ko position men gonni ɗum ɗo woni ko tabiti jiya ɓen ɓe faltay ɓe woɓay ɓe tuubay ɓe ruttito Allah wonat ɗon jaɓanay ɓe ɗum ɓuɓɓi ko ɗum won nder joni noon so heeɗi ɗo julɓe ɓe tawata si ɓe yiiɗo joni ɓeygu julɗo hino tiggare ɗewlunde hiɓe wiwde wonna on andi ko ɓeygu saskari ni non iman makko loyi o yalte l'islam men gertata ko gonɗo wolta hande kadi daare ɓeygu makko taw si ɓe ko ahlu sunna wal jamaa kon ɓe yiri no wiire noon manu wayi saskari hin dolokingil mo yaaɓitude ngi o feƴƴini ka wiya ɗon yenna sabota yaltina on tigga nder diina ɗum na jikku ahlu sunna wal jamaa on fes Allah nan ɗon ko ɗum ɗon ko sendidiri kaago diina meɗen e ko lutti kon hay ka dewe ko ya ƴettu ko hawri kon ka dewa qur'ana yeeti en fi ɓay o wi wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim rondi tagol piiji ƴanduɗa hoore ma sattinana wonki ka nder diina o wi ɗum ɗon ko kamɓe faggitiɓe fawaka ɗum woodi yoga arɓe ka nelaɗo sallah sallam ɓe jokki nenmude ha lolli nelaɗo humpa fi maɓɓe wi addanelamɓe ɓeɗo humpaɗo woɓɓe maɓɓe wi kañum iwataka leynange ɗuwotako woɓɓe maɓɓe wi kañum hooray ha maaya woɓɓe maɓɓe wi kañum ɓattotako suddiɗo sabu dewal ngal ɓe waajiɓe ha ɓeyni nelaɗo sallallahu kamɓe ɗo ɓeyni on no yafana nayi gootu ɓe aroy ha gasi nelaɗo landiɓe ɓe confirme ɓe inni miɗo ɗuwo naane ne ɓe wi min miɗo hoora miɗo taka ɓe wi min miɗo jomba miɗo jiiɗo ɓe maaki on ɓurana hurgol Allah ɓe maaki wa man rahiba an sunnati falaysa minni kala anduɗo sunna an gon o jeyaka yam o jeyaka yam jonno e woɓɓe go ɗum rundi korkaji no rundi ɓandu ɗum fof yahino ala ko ñaama ko kelɗi fowtaki gorko warka kala kadi mo waɗa ɗum naata yiite ƴettu diina kam wel ko wawɗa kon ko ɗum ɗon woni aqidatu ahli sunna wal jamaa wata a rondo ko a townata ahlu sunna wal jamaa telenma sengo karamo ko ɓen e tedduɓe ɓen telenma sengo kala ko teddi woni malaika woni ɗuma woni gando fo muɗum teddugal ngal ko nattana ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓe feƴƴintinta e dow yimɓe ɓen e dow waliyaɓe waliyajo ko waliyajo annabajo ko annabajo ka maɓɓe goɗɗum ɗum kadi ko ɗum seddidiri en kañum kadi e woɓɓe goo ceernojo mo ɓe jokki on ɓe place ani ɓuri ka Allah won mona fal jowo na wokowo ko fi on ɗo wowlete ha si Allah wowle ɗum ko jikku kala laawi ɗi jeyaka e aqidatu ahli sunna wal jamaa chrétien ɓe ɓen ɗon ko Jésus ɓe waɗi dow Jésus le sauveur ɓe wola Jésus ha sinanoya Allah telema woɓɓe goo kadi ɓe meeɗa initirde ɓen ɗon kan ceerno maɓɓe on no mari mimbar ñande damga ko ɗon o daroto ko jokkiɓe kon fof o naada aljanna sa poddike koɓe koddoto kon e alkamisa no wedde juma ka alasala sa yalti kala yiiɗoma naata e aljanna kala mo yiiɗa naata e aljanna ɗum ɗuuɗi de
nela sasa nama yi bappa mum be yango dia ko bappa ma kana yite bappa ma kana yite bappa nela ko ga yite be yi ke al camisa tenen tala be yite umpa elek kita ko semua jamaah no jadi dia ben fo be dia kala on janti kala ko wonti woni wali o yawtali wonde jihad bi mana jihad Allah kala na gulu di kapande je to ka goro gulu je kapande je to ka de sa dangi no no watere ati pina Quran na di golo ji ko wete wi nga agira ko sunna wal jamaa hino hakkunde e veji dingol e wertina gol kanyum wa inshallah non fo na ta aljam na dum di golla di golla de o na dum manni ko poddi gon na tama Quran wi am lam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wata goɗɗum potting aya ko bir ko yandina ko rewɗa ko ɗum makka goɗɗo go ƴetta tama ɗon dow ɗum hi woɓɓe ko wi ay haysi tawi a jeeni jiwo mo tawata baabe mumino toon a naatay aljanna kamɓe ka toon aljanna on woni fiyaɓe on paami donc a ƴiɗa ko ahli sunna wal jama wela ka wiya feƴƴiti sattata kaka hino hakkude noon ɗum ɗo wiyete aqidatu ahli sunna wal jamaa par ce que wi chrétien ɓe ɓen ka ɓe rondi Isa ɗo ɓe waɗi mo reweteɓe ɓe ƴawnimo ha Allah wi so tawi ko Isa mo mi andi on nde sina hara o wayi on ɗon nde hay ha joni ko majjuɗa wi la yastankifu lmasih Isa bnu Maryam an yakuna abdan lillahi si tawi ko Isa fi haka o downawo ha joni mo accepte mo jaɓi ko majjuɗo Allah kam wala malaika ɗum mo kanko لذلك ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون لذلك هذا نحن fi Allah subhanahu wa ta'ala no hokki mo deftere ganda Allah subhanahu wa ta'ala no hokki mo nyenya no hokki mo annabaku mum fi Allah no hokki mo ɗiɗo fo ka o wi'a yimɓe ɓen wone majjiya e an ɗum arade kono ɓe atton ɗon Allah ɓe wi komi janni on kon ko jango ɗon kon ka diina komi andini on kon jebbilani Allah subhanahu wa ta'ala yankinano ɗon mo rewon mo ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويأتاهم كان يلبسوا الملائكة يا أما باب ريبتي دون كان يواتاسل مستحيل دون كان يواتاسل لبس donc enen kam en kabinde men ustasito ko ustasito saykuto cernoto ko cernoto saykuto kono niveau ka woni wo mo hato ndini mo toranede yafuye mo jibi so naata aljanna mo jibi ko himo hakkunde parce que ko tampini ɓe ko salafi ko ɗuma fof ɓe fellito ɓe naati aljanna wallahi si ɓe wulno ɓe rentotono yennugo yimɓe ɓe sahabat ɓe kamɓe ɓay ka finde men enen aqidatu ahli sunna wal jamaa ko bayna al khawfi wa raja hiɗen hakkunde ɗen nguli lette Allah de giɗen jortino yurmede Allah de jeyaka e meɗen fellituɗo naatay aljanna jeyaka e meɗen fellituɗo naatay yiite première fois ngal gol Amérique mi ara etago ka wiyete Atlanta mbewɗon ɗum jonoddimmi assalamu aleykum kono makete o sarta e min ko min ok jakano seni Atlanta ɗon e min ok joni min ok no mani ko mi arnon ɗo ina bisimilla ok ara ustad min o ko ɗum wawa yiyatade ko wondema si tawi ko fi wajagol on ko wajagol addi on Atlanta o ara min on ɓay ko mi laaɓa on haray miɗo anndi kala ko wiyete yurmede ko Allah jeyni
dal ñande maayo wona day yit wallahi ni wi bi defa ya ñande ko won ko wajo dara ya ral ta la won ni jëlé ni wi min ok min di bo jot na ni ko wita ya ta on est ce que atte jot la ñande no si tay ko fi waja ko la kala jota kala no ko woni la wakili min fom min la fara ko yi ono la yi jete ara ka mi weri do tinani ko mi weri do hamu nyanda ko ono wallahi ko yi na biji do wadi ni sina fa ba do ara ka ka wi biji do wadi biji parce que on sa mi ngani na na ci ko ari on say ni mo na ci pam ban ya ka ma wa ko wuli fokko esti fokko ni me wadi ta ko ni wadi ko no sefo fa mi gasi me yow ti do me yow ti do ha wi mi ko ha no mo Allah ko so be wonno min ni wa la ko mo ya yow ti Allah min na wuli non no we de no ti ko kan ko ni on min ko wete Ar-Rahman oh ya ko woni Ar-Rahman won mi fetani mo non kat ne hala wo sobe billahi ni wallahi billahi ta'ala atte ko ni do no asa panale tay jaka hay na ti hay ka to ci ro na ko ton ala bon ne ko wada donc enen non kame ko yo ni na enen non kame ka Ahlus Sunnah wal Jamaah ko hiden hakkunde hiden huli wata Allah na ko kalete makko hiden kadi dumani honno wiete jorti kadi yurmede Allah goto e sahaba be yonane mak dalil mi jiti ko Sayyidina Umar e ko Sayyidina Abu Bakr ko goddo e mak o wi si aro yama nyande dangal Allah wi ko ari ko dari don ko fop o wiete yite ko goto petna o nyara ni wuli ta tawarna kan mo andi ne message grawna no do message isa do ni yetina ngama na no mo andi ko kono o wi mu haray wuli wata tawha o wi si Allah wi o yi ko goto petna ta aljanna o wi haray no jorti mo andi le nela no annabi mu ko ni do e ma yete ndo wete agida men agida to Ahlus Sunnah wal Jamaah wana bew ko ne o ta ko ne yenna julbe ben hagasa sabota dewe mabbe den hagasa filti tanati aljanna yenna kalam ko be wala Sheikh Muhammad Hassan won ko yenni Sheikh Muhammad Hassan yenna sifa ben bi ala e salafi be yenna ko tolul fu Qaradawi e yenna ni be dina du bi delu e sifa ben wayte ko sifa ben karam ko be yenna sabota be dabbita ellaaji e maɓɓe tawa goɗɗum eɗin bakkatuji ko bakkatuji kewɗi ɓe janga ko wiyete usulul fiqh ɓe sennidira ko wiyete makruhu ɓe sennidira ko wiyete haramu ɓe sennidira ko wiyete sunna ɓe sennidira ko wiyete mustahab hay hunde ɗiɗo kiji fof ɓe anda ɓeno kadi ɗum ɗo yenna jumɓe Allah wona ɗum ɗo wiyete aqida to Ahlus Sunnah wal Jamaah dalil on ɗo tan on nandi mi darde wa fewɗo ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Ceerno Talick ɗo Haji Ousmane wallahi taala no inchallah jazakumullahu khairan fadilata cheikh ala ma qaddamtum wa qad afaqtum wa ajabtum wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadha fi mizan hasanatikum wa la yahrimana jami'an thawab hadha al-liqa' al-mubarak inchallah il jonnit qawlo 5 minutes ustaz mede cheikh fadilata cheikh Alhaji Ousmane Diallo woda ko be wadane mulahaza ni seeda e der darso wa barakallahu fikum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyan murshida. Amma ba'd.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور. Haray landa den ko Ustaz Abdallah wonde windude lega, haray hollitana den ko Ustaz Muhammad Saleh directeur. Haray bawa yitde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala duwaɗoniraɓe meɗen sallallahu alayhi wa sallam. Haray meɗen salmina hawti julɓe ko seydi ɗo ko fof neniraɓe babiraɓe bandiraɓe miñiraɓe gorete ko woni ga fof inchallah hen toni Allah subhanahu wa ta'ala e moɓiɓe en ɗo ni moɓiɗo ni kadi galle makko aljanna. Ɓawa ɗum kadi haray ɗe wettano ustaz meɗen al ustaz al fadil dayfuna al karim ustaz Sayyid Ba iden toro Allah subhanahu wa ta'ala e loɗɗum ɗo ko misan hasanat maɓɓe. Haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi heeɗiɓe men yo waɗɓe en nani jaɓɓe yo taw hara hina yewtere nden tuwonɗen ko nanɗen bayana on hotel ɗo kañum kadi hara en wawani famude hay foy ko yewta ko tawa e gollitiraɓe sabu no nafoore yewtere ko yewta ko fof so en gollitiri en faami ko woni koɓe yewte ko. Haray noon yewtugol ɓe ko o muhadara o mawdu mo ɓe subani en ɗo wallahi ko mawdu wonduɗo e nafoore yaajuɗo si ɓe yewti en ɗo ha janngo wa joni en haɓatano kadi noon tawde koye suudu e cuuɗi Allah joɗiɗen yewtere nde kode juuto en ala haɓude e kadi on andi probléme si tawi seytane ka yuranta neɗɗo ɗo kaka a sikkiraɗo on probléme ɓuri mettude suugol. Nelaɗo sa sallam ko wino wondema wo seytane wo o taƴike e nder suurire arabu nden yiyata ko julɗuɓe watta ɓe juulɗo par ce que mo andi humnanta ɗum ɗon no woni ɓe nder suurire nde woni ɓe yaasi suurire nde joni seytane arata ɗo wiyema juɗɗo mo woni watta juulɗo iɗa andi ɗum mo andi ɗum ko mustahil no ma suma e on tiko a juɗɗo iɗa selli watta ko an tiga jaɓata kono ka uytirane ma ɗum kaka wonɗa rewde ɗon ka wonɗa juulɗe ɗon ka wonɗa hoorde ɗon ko ɗon uytirane ma fi o majjini. Joni haɗa o mawdu mo ɓe yewti en ɗo ko mawdu wonɗo boso wonande juɗɗo ɓuy hande tawata hiɗa e nder dina ka ino kono sa wattana liila a woni no juɗɗo ha a ƴetti hoore ma woni joni tigi tigi on anga heeɓi garanti a windanama a natti aljanna ko tawde de ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam weltinirno hara kamɓe annabaɓe ɓe tawaka koye sahabaɓe ko ɓen asam e nder on yewtere ɗo nokkel ko roodi ka weltinira woɓɓe ɗo kono ko ɓen ɗo weltinira ɗum wiya o naati aljanna kono Aboubacry de hoore mum weltinirede ɗum naati aljanna o wiya no kanko so ñamal ngal naati fandinanal ngal naataade haray ko walaaki pewji Allah yo Allah waɗa yimɓe aljanna. Haray nde yewtere nde ɓe yewtir ɗo ko yewtere kankokoɓe yewtere lukkunde hina taaligue nde wata wiide ko waɗugol ɗum ɗo ko anndinti ko tumpi koye seeɗa sabu noon taaligue ko so tawina ustaji ɓe ma ɓe yewti sina ɗo janngana kuɗe ala ko waɗa taaligue e dow ustaji muɗum. Haray meɗen yaafino si weeno ɓeeɗo yewti yomin jonnita yewtere ɓaawa ɗon men yewta haa yejji ton ko ɓe yewti kon ɗum waɗa ko anndintin ko tumpi koye seeɗa weldanoɗen joomiraaɗo subhanahu wa taala taw newnanɗo e tawata enen kadi hannde eɗen waawa jooɗaade so tawi ɗiɗo nokku reeɗi hanki ko arnoɗen ɗo haɗe miijoto so enen ɓaleeɓe kadi en kadi en waawa heɓde place nde juulirde ɗo kono ko e meeɗen ko e ballal Allah subhanahu wa taala ko waɗi e meeɗen e jikku mo ɓe yiiri hen o haa tawata enen kadi jakayoɓe tawiɗen hatoñin wongol ɗo par ce que yiɗon anndi hanki attinoɓe arde ɗo ɓen haɗa a fotta e musidɓe men ɓe wonɗen ɗo ɓe gaden juulirde ɓe landuma an kadi siko a juuɗo suumaye a yewta ko ɗe an gaɗa hoore hade kon ɗum addi ɗum ko par ce que na wonɓe ɓe hollaki julɓe no woodi ɓaleɓe kono hade e exemple mo ɓe hollano o hade ɓayni ko exemple kanunoɓe hollunoɓe donc ɓe tawi ɗum jaka e na gon yeeso ɗon fof woni sifa gon yeeso ɗon ɗum noon ko yettude Allah subhanahu wa taala e ɗum ɗo hiɗen weltano mawɓe meɗen anndinoɓe en jinata meɗen taw aɗo e garde ndi ɗo leydi sabu ko ɗum ɗo waɗi semuɗen o jikkuɗo enen ngarno fi oɗo jikku luttu ko sen janngini ɓe ɓiɓɓe men wonɓe ɓaawɓe yo Allah newnani ɗum harande yewti hen ɗo yewtere ɓe maaki ko wiyete ko wasatiya wonugol hakkunde yanko ɓe maaka ɗen kadi e faamu wondema wiigol wasatiya hina wonde koye hakkunde woɓɓe ko woni no premier woɓɓe woni ka darni enen ɓe ko hakkunde na ɗum ɗo Allah ko faandi hakkunde yanko ko ɓe maana ko hunde nden fof kañum ko hakkunde nela sa sallam ɓe maaki wo Allah subhanahu wa taala suɓini nelalla piiji ɗiɗi ha hande ko sarti e ko hoytinami suko ko ɓuri hoyde ko ɗum ko wasatiya hiɗen anndi
siko de wa nana sallam Allah non tagi be fimu delti be fimu kono sumare ko balde jelu be yartina ko wo be ni ko balde dido be ko balde sati baybe tawi sahaba be watti ande na haadiri de hewa nyande na yobbe tabami yarsude sahaba be wuliti bi be nyande be nyande la be na nyande ne juli ge ne juli do habi ma be ko be yaale e la ma ki wo misalaki arko mi yeji tata ko hanno nyara ko wata fadde do on hara hunna noita on na ko lando do sa de hanki wawa na ko de mi wawa e worko ni na ko mo jaga worko wi na fila ko ziyara be da ko se afala ka be na horma donc nela sallallahu ko yumete Allah subhanahu wa ta'ala ko yumete wano donc e holli ko wete ko masati ya ko dum dimmu be holli gidgo mo Allah subhanahu wa ta'ala yidi do mofte ko tawde ko sifa nela do ko subhani dum ko dido ko yeji dido be yewte ke der mo hara dido man to ni murad mo yoni en tawde Allah subhanahu wa ta'ala wadi mofte men ko wasatiya yoni en tawde ko wano nela ko sallallahu ko be suki be nele mede dum do yoni e ka do tina yoni ko neddo mantra tawni kadi nela sallallahu alaihi wasallam ha ando subhanahu wa ta'ala ko sat e der de wa ngande ko be ari tawi ko jolli be mabbe sonna be mabbe to sayna ko no umi bokkol ka jolli bokkol no ma dar be landi ko no ngande ko umi gol den ko umi gol bokkol be ni ak sonna be mabbe to sayna ko be wi ko fi hon o ni wari ko sonna fi jemma ha ronki si o eppi yanu ko so jike wo bokkol gol fallo ka dande o banto e ni yente mo waro firtango nani Allah regrete ere wala ko ko dana satu wata sati na ngor ma dama no ko be maki wo asati taga dina siona Allah subhanahu wa ta'ala sati na ko sati ka tare ko mo mena mo sati dina no heewi to wala hande men na dino docteur Madoure ana de ko na men fata waji docteur Madoure de ingo sahale amen no men be taw ko men jogi ko no buri buri be tawata wallahi tawno do mulaga sa docteur Mamadou Bayo harade ka dirasat bayu ka dirasat ni tawa daraja ko himno harana ko be ka doktora ko wete be jango be burbe jogande ganda taw be nyoro to wi'a joni kare daraja mun ko hebi daraja imtiyaz ka master makko go hayatu ma do ay mo gayla nun ya dakhdari fama ko akhdari woni bi ko men doktor Madoure nyaawa men dum ne tawa kay ko to jogila ka tin ha to dum ko tasatu wete ko satti ngol wete si woni taw to be no kadi ben a des affaires beaucoup gotum ben catégorie be mo men taw tato ara yalla yumo tatio be yewti wonde ma ko woni be Allah subhanahu wa ta'ala wi ata kan kadi goddo wi ko wonde ma mi aw men ko men woni mo be ben kare ay be do ni woni to ko men bandio Allah dei sifanaki mo wonde ma wanga dadi ari yewtere ko be wi ko hadis kudusi kono burbe tan ko be wi ko yewtere tumwani kala subhanahu wa ta'ala manti o wi ko ahlu zikri ahlu mujalasati ahlu karamati ahlu mahabbati o hatta do o ni wa ahlu ma'siyati la uqannitu min rahmati o yimbe yedde be lambe mi tajanda be daaki yimbe do mabbe ahlu ma'siyati la uqannitu min rahmati dalil ko be maagi do Allah subhanahu wa ta'ala inna la yaghfiru dhunuba jami'a ka ko di dudo ni hafrai sa tubi aro jika makko o inni intabu ilayya fa ana habibuhum sibe tubi de ruti ka Allah ni dudi kido mabbe o fa illa yatubu fa ana tabibuhum sibe tuba le ati Allah wi ha dudi docteur mabbe mi nyawna de ko yo tuba o wi abtalihim bil masaibi li utahhirahum min al ma'arib wo mi jarri boray problem di be haba problem di fiyo be yisto ka amin Allah mi hafrana be bakka ko be marno ko problem ko hebra ko ani neddo no mari tin jawdi nyando no fe no weli no foti hay no na wona ka be mo maya ka jawdi dada on wala tayiti dal ko nyande walu dawo nyande ta be ma no yido da mari no anti ga nawni ko nyande ta Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko wala ta be donc ara ko sembi ko yewtere ko be magane ko e watti don hewtu ka wete wobbe no yawa ko no yawi karmo ko be no wiya joni men haaju wadi do men ala joti do sadaka na ko femmana do men yeyi den dabo fi futu wala fi tew futu wala be no jaga an haaju no janga haaju ko bidia wonno
tew futu on toytu ɗon ɗum Seydina Aboubacar no jonguno ɓiɗɗo nelal so ɗumɗo ko Seydina Aboubacar ka Seydina Omar kadi no jonguno nelal jonguno ɓiɗɗo ka Seydina Omar ka o yewti wano ɓeyɗano joni faami nela sasal hakkude makko e ɓen ɗon sahabaɓe nayi nelaɗo no jombani ɗiɗo no jombani nelaɗo o wi wo honto tew futuna ɓam tawi joni no ɓeɗo nayono honto ɓe wonno il faut ɓe wonduno nelaɗo ka joni ɓiɗɗo Seydina Aboubacar on ko nene Aïcha nelaɗo jombi ɗum ɓiɗɗo Seydina Omar o kadi ko nelaɗo no jombi ka Seydina Aliya no jombi Fatima Seydina Ousmane no jombi ɓiɗɗo nelaɗo edi ko Rugayya ɓawo fiɗɗi o wattanimo goɗɗo goo donc o jombani o jombi nelaɗo ɓiɓɓe nelaɗo ɗiɗo joni noon si ɓeɗo hoosi oɗa Seydina Omar waɗide dambo o hirsi dammo ko ɓay ɗino ɓeŋinata kadi bidiya dammo ngol ko bidiya ka ɓay ko ɓenni ko tiginne e dow baba gogo yo himɓe ƴiƴam fibbo makko ka o wi joni no ɓeɗo fof ñande mo kala heɓana o si ƴetti tewu mum addi ka Seydina Aboubacar addi ka Seydina Omar addi ka nelaɗo haray futu tew futu naɓama ka naɓaka haray naɓama o haray ko hakkude ɗon ɓe woni ɗum ko docteur Baduri ñande o ɓeɗen jooɗi meɗen yewna fi ɗum Madina tawi probléme ɗum woni wadde lagguino woɓɓe no haɓide famille o fof fiitu tew futu no naɓa ɗum gelite tawi ko gamnal ngal mutaka ɗum menen kadi ñande ko min tawa ɗenno ko kotirawo amin loddila yoɓe yo tumare menen ɓe ɗak jangude ka madrasa menen haade madrasa ɗum sika ɓe wolani ɗum men ina noon par ce que min nani ko gombeneji men ala yowdito tawi jagga ko madrasa ko lekko noon wiyete madrasa na ko jangete toon mais yehi min hewti mawɗo yaɓe nimmi wawa hay donc min humpiti ko wondema eni tew futtunaɓe take ɗo dammo ko kadi kadi ko hirse ko juuɗe ɗo wayani woni kumbi woni ɓe makko inni aɗum martata tawi leɗɗe kinsi ko sodano adda fi defo ngol ko ɗen no waali takkoɗo maɓɓe ginni awa hannde ɗeɗo naadefirɗe ɗi ɗeɗo ko ɓirirɗe ɗi sukaw ginni wo dammu ngol ko juɗɗe tew futtunaɓetake hayno on tuma mawɓe ɓe sukaw ginni wo ɗum asoɗo e dammol ngo ma ɗum acca hara ko goɗɗo ko mo jommaninoɗa hoorema harana oɗo jikumi hokkano omo jombamma oɗo tew futtugu naɓete worejo makko ngaari yinnimo he ceerno kaaɓi ɓiru ɓaawa ba par ce que si a inni a waɗa ɗo jooni probléme waɗa andi hakkunde annabi Moussa Firawna ko ni wonirno tawi geɗon ɓe binike mawɗo ko kadi aroy to innoye ɓen suka o o inni wo donc ayi andi jooni ɓiɗɗo ma o inni ko a woni Firawna oɗa woni Moussa nangodira leɗɗe kinsi ko adano ko woni hannde kadi ko piiro mene fof ɓe waɗi korgo ɓe iwri ɓaawa to ɓe ñande ɗenna ko laatanoki ɗum ɗo tawi woni hawre wiyade ɗum ɗo tawi ko ɗum waɗi ɗo fof gangal angal yuuta gongo wi ɗeñete ka sunna ahlu sunna jama donc mene haɗi on tuma ko honɗo ɗenna ko waɗirte ko wigol wonde ɓawa ka heɓanama koko hannde alan bafemɓeteɗo e talata donc si wiyama ɗum ɗo ɓenna donc ɗo men yahay kono si kaari heɓanama koko e alan ko innama fembete alaɗo ɓenna donc ɗo ko bidiya ɗon men ala yowde mi faami docteur Madoure ɓayde ari ɓe tawa ɗum ko basite noon taɓeɗo one nangi seede muɗum ɓayɓe ari ɓe ñawduno komoɓe tawi ko ni woni luttidirta kono jamma ko wona ɓirede ɗon en an taƴe futtu yehetake hannde kadi gon leñol ɗon on kaariɗo ka jombiɗo hannde kadi jombitenatake donc hannde kadi kala yawɓe e on alhaali ɗon ɓeyna noon ko ɓeɗo woni noɓe saabilinayi gelike donc haray ko wadde e yewde siba ɗum ɗo acce janggen taw si en jangi haranayi janngo ɗum kadi ɗum janngo ɗen ɗum en faamaali par ce que hadis en faamaali hadis ko mbattiyarde ko mbatti cikki e oɗo no monti oɗa aɗa no monti oɗa qur'ana oɗo ko oɗo ari aɗa waɗa no monti oɗa a ƴetti ko janngoɗa ko ɗum ari a indi men dalila men ko ɗum ɗo wallahi haɗa ñande o ko hawre ɓe wi noon on mo tawata ko deftere muɗum nde woni karama ko muɗum o marankara makko ko haray ko palte ɗen ɓuri ɗuɗde sawaba no yo Allah darnu en ɗum haray ɓe sakkitoɗa ɗo yewtere nde haray ɗum ɗo ko wallitinde ɗum ko wondema yewtere nde yewte ɗon e waɗa koko wona ɓayde wona ɗo e tafude ɗo hoore mum immoɗo innane yode wartoyo sunnitoyo ma waroya hoore mum e waɗa ɗino innocent yimɓe mbiya koye diina ɗum na diina tippa de wallahi diina kan hay mum te ɓeyni si tawi ko lotata ko wiyata ko waɗa donc haray koye watta yiiɗa e torki Allah subhanahu wa taala yo Allah faami e diina kan